Hello friend, hagani video ngan pusnya thoi pi kumnu phila aban kemai bisa nagani Amazon. Hai friend ngila aban kemai bisa naga Amazon tang ba kumnu ban kemai pang tangan pusya thoi pi hagani video. Bye friend. Ladang ngiko aban kemai bisa naga Amazon ngidon kam ban long affiliate marketing. Kumnu ban long affiliate marketing hagani Amazon pang tangan pusya thoi pi hagani video the friend. Lada pi ko aban kemai bisa naga Amazon siapa ban pa ini video the friend. Lada pi don kosan ngidon kam na am ban invest ladang ngiko aban long affiliate member hagani Amazon. Tim don kam na ban invest tang thiding ka da pocket money jong pi tang ba friend pidon kam ban tri pidon kam ban promote ki product bodon Amazon mentak this month for Christmas bon hai product ki bro ki buy ami jain juti bro ki buy te pila ban seri ta product a WhatsApp ne a Facebook ne la da don inu Facebook bro WhatsApp bro pila ban seri ta product la da don inu bro ki purchase ta pin yo commission na friend kumnu ban long affiliate marketing hagani Amazon pang tangan pesot doi be hani video te ha next video ngan I tips and tricks bi kumnu pila aban kamai tang ba chwa ban kamai bisa hagani Amazon ngidon kam ban long affiliate member hagani Amazon te pang tangan so doi be kani video friend chua ban sedang ani video nga kawak ban oi friend like coba ban like friend namar pun ha kibru kim jo like de bentai ngan oi pi like namar ladangan oh halas de bon kibru kim pat de video do last coba ban like dada pi like away daga keti jong pe dengan yo ada jik motivation ban ke di video pi daily te coba ban like de friend dada pi pas subscribe ini channel jonga coba ban subscribe coba ban klik itu bell icon friend namar lada pi klik itu bell icon de pin video jonga daily ladangan lada pin pa video jonga daily de pi la ban mai besar kan mobile phone jong pi lada pi pat jonga telegram group coba ban join nga telegram group friend la dapat ko aban ko bisa paten telegram group ro way important pila aban join nga de free friend pem don kam dapat ai bisa ban join nga telegram group so aba ban join nga ai link pitson join nga telegram group the friend menta ngan record any mobile screen jonga dengan peso to bi kumnu pila aban long affiliate member hagani Amazon de kumnu ban ko bisa daga Amazon pangdang ro an peso to bi hagani video. The friend, I hope pila you gani mobile screen jonga. The friend first of all pidon kam ban open new Chrome. So ban open new Chrome. Depi open new Chrome friend pidon kam ban sos amazon.in pidon kam ban login ma. De kumnu ban login spang ta rongan pusno thoi pi de so ban page bhai gani video de pi chu lej hani sos. Depi lej hani sos friend pidon kam ban sos Amazon. Depi sos Amazon friend pidon kam ban son amazon.in ma. Depi klik amazon.in pidon kam ban klik hani. Depi klik ha amazon.in kan pen ipi kumni nang friend. The first of all friend pi don kam ban ai gani Amazon jong pi ha desktop mode to kumnu ban ai ha desktop mode friend pan pi ni chuklik hangne telada pi klik hangne friend kan pi kumni de pi chuklik ani desktop site mas nyoba ban ai desktop site lada pim ai ha desktop site to pim long da pim la da ban kamai long affiliate member hagani Amazon de friend lada pi le chapo do ma ka pai ngan le chapo do telada pi le chapo do pi ka tho hani become affiliate na pai pi ka tho hani become an affiliate pai ni pi pidon kam ban klik hani become an affiliate telada pi klik hani become an affiliate dengan peni pi kumni tementa ka ong kumni pi kan ong recommend product ka ong recommend ni product an ka pi ka ong recommend ya product jong ani Amazon te pila ban kamai te kumno first of all pidon kam ban klik hani sign up pi ka tho ani sign up cuklik hani sign up mo cuklik hani sign up dengan klik hani sign up menta ladangan klik hani sign up kan peni pi kumni friend first of all pidon kam ban aega Amazon account jong pi telada pim don re ya Amazon pila ban klik hani create and continue Amazon account cuklik hani telada pi klik hani friend kan peni pi kumni te pidon kam ban aega email ID pada kerteng jong pi pai pi ka tho hani tementangan aega kerteng jonga dengan aega kerteng jonga hang ni the friend ngala ay kerteng jonga tementa ka ong ay email ID dengan ay ga email ID ro hane ma tengala ay ga email ID mentangan ay password ma te pila ban post bo password ini nu password pikwa pila ban bo dengan ay ga password jonga hane te komni pila ban ma the friend ngala ay ga password tementangan re enter bang ay password jonga the friend pichu follow ya gini step banga personal toibe komdu ban create account the create account the pila ban kemai ma mentangan klik hani create your Amazon account to piju klik ni create your Amazon account epita friend kan pi kumni daga ang sol de pojol te pidan kam ban sol ni pojol pi ka tho ini pojol te ini pojol pidan kam ban sol te klik ni start pojol lada pi klik ni daga pi kumni te solve this pojol to protect your account ka ang te pick the kangaroo ka ang pick the kangaroo pi ka tho ni pick the kangaroo pidan kam ban pick u kangaroo to nu kangaroo hani pi uni de kangaroo nang to cuklik hani de lada pi klik hani pojol sol pili la sol tementa kan pidon kamban kan loading kumni te kan poi OTP hani ha mobile number ne ha email jong pi kan poi OTP na
Tapi don kamban open kata OTP. Te semua baban open kata OTP. Tapi open kata OTP. Tapi don kamban verify ma teman tangan lihat ya email jonga dengan lihat email jonga dengan open itu OTP ma. Teman tangan lihat ni email jonga. Te PE ni email ngan klik hani. Telah klik hani. Te PE ni kalau apa hani teman tangan don kamban verify now dengan klik hani. Dengan klik ni friend PE ngalayo ya OTP now friend tapi don kamban copy ke ni OTP pai friend pi don kamban ke account chama tapi pi don kamban klik hani copy tapi klik copy friend pi don kamban lid biang hani amazon.in tapi don kamban ai gitu OTP pi copy tapi klik hani verify. Telah pila klik verify company bikum ni teman pila verify ni OTP jongpi teman pi don kamban ayah phone number dengan ayah phone number jonga tapi semua baban ayah phone number jongpi ma to follow ni step kumdung ngale te pila ban open ga account jongpi ni dengan klik ni add phone number teman kan poi OTP ni phone number jongpi tapi semua baban enter kata OTP ma dengan wait friend PE kalau apa OTP hanya mobile number jonga dengan enter dengan OTP. Friend ngala enter dengan OTP teman tangan klik hani create Amazon account ngan klik hani. Telah klik create Amazon account takala apa IP that this mobile number you have provide is already in use. Tapi kumni depte pi don kamban login. My friend I hope friend feel asno to kumni pi don kamban open ya account jongpi. Telah pila different lela pila create ya account jongpi menta pi don kamban la sign in. Tapi la ban use gini email ID jongpi tapi la ban sign in ma into email ID password pi use am pi don kamban use gitu. Teman tangan use gini email ID jonga bat password teman tangan login ma. Different page lada pila ayah gani email ID jong pita mentakan penipu gumni. Taka on create your Amazon associate account on tapai. Ini pilih ngala ayah ga address jonga lada ka on ayah address terus baban ayah ga address jong pi. Depte PE ka tho ani who is the main contact for this account. Don kamban ahini tepi listed above tepi lada ka on for US tax propose are you a US person PE ka tho ni are you a US person tepi don kamban on no tepi tho no tepi don kamban klik ni next PE ka tho next don kamban klik next. The friend tepi klik next kan peni pikum ni teman tapi don kamban ai ga website jong pi enter a website now pi don kamban ai ga website jong pi hani website friend pila ban ai daga profile jong Facebook jong pi ne link jong Facebook jong pi ro pila ban ai daga link jong ania link jong YouTube jong pi ne link jong Instagram jong pi ro pila te pila ban ai daga Amazon mobile number Amazon app ro pila ban ai teman tangan ai daga ni link jong YouTube ma te pila ban ai jong Instagram ne jong WhatsApp ro pila te pila ban ai kum tama teman tangan chim daga ni jong YouTube jong te try pi ro don YouTube jong pi de pila ban ai daga taro ada pi don ro pi le hania copy ga Instagram link jong pi te ai ga Instagram link jong pi ni ma teman tangan copy dengan le hani dengan ngan paste hani ma ngan paste ga website dengan klik hani add dengan la klik add hani teman tapi don kamban le te klik hani next ai friend ngalau pi pila ban ai jong YouTube ne pila ban on ai jong ania Instagram ro pila ta who is the prefer associate store ID te pichu ai kerting jong pi ni ngan ai tu jonga betusha what are your website or mobile app about pila ban ong jaga pila lada pi ai kerting nyoba la ai space rama te what are your website or mobile app about te pila abang ong about content creator kad don hania kad ba pi kwa te pila ban ai to about content creator ngala ban ngatho ani te what are the type of your website or mobile app te pila ban ong social media page group what did your here as dai pi tips pangani te pila ban ong dengan ni blog post ne daga online source ne kumta te pi don kamban use ni captcha ma pi ni captcha pi don kamban use ni captcha bak ki ai hani pi ni captcha chu use ni chu ai ni captcha day 5 te Z F N 5 G ini di captcha te klik hani te klik hani friend pi don kamban klik hani next pi ka tho ani next chu klik hani next te klik next friend kan point next page te pai pi congratulations bitusa PE ka thoni congratulations bitusa thanks for applying to Amazon associate program
your unique association ID is ini the unique association ID jonga tamanta ngan klik hani now pidon kam ban add enter your payment or tax information klik hani now lada klik hani now friend kan pen ipi kumni tamanta pidon kam biang ban ai password jongani ya friend menta pidon kam ban ai password jongani Amazon jong pitangan ai password jong Amazon jong amo ngala ai tamanta ka kan send OTP tamanta ngan klik hani send OTP tamanta kan send OTP agani number jonga kan complete gani two step verification te menta kan poi OTP hani mobile number jonga tengah don kam ban ai gado OTP hang nemo friend PE la poi OTP te menta ngadon kam ban copy gani OTP tengah la copy gani OTP te menta ngadon kam ban paste gani OTP hani PE ka to enter OTP dengan paste ga OTP hang ne la paste te pita pidon kam ban klik hani sign in PE ka to sign in chu klik hani sign in ma Kalda pe klik hani sign in kan pen ipi kumni te menta ngala sign in tapi iferen ngala sign in menta ka ong are you monetization international traffic ka ong komni tapi don kam chu klik hani skip payment and continue text information the different kan pen ikup ni change your password ini kan ong ipi te menta pila ade ya member jongania pila ala aban kamai besar gania Amazon pi ini store jonga ni pi ka tho ani store ID name kanu ka tho bitusa 06/21 ini de store jonga no tamanta pidon kam ban klik hani home pi ka tho ani home chu klik hani home ada pi klik hani home kan pi kumni teni de home pi ini total product total time shipped total earning pi poro ka tho hani pi ini de summary for this month yang ni monang teman-teman cukret ani the summary for this month 0 shipped 0 earning 0 order 0 click and 100 conversion 0 teman-teman kalau apa ni bikum ni tapi ini graph jong pi ini dapat ka tho ani earning pi ini earning ka tho earning hani am teman-teman I hope pila so to komno ban create jaga ni Amazon account jong pi te kumno ban long friend member hani Amazon ngala pan short hoi pi friend kumni pi lon kam ban long Amazon kumni pi la apan kuma bisa ni Amazon te kumno ban promote jaga product pi ini product linking cuklik ini product linking tetapi klik ini product linking kan ni pi kumni te product link cuklik ini product link ma tetapi klik ini product link tekan pi kumni teman-teman pi la ban source jaga product pi ini product line baby kitchen jewelry te ini nu product pi kwa pila suppose nga klik ni electronic te general basket headphone chu headphone te name your link te get HTML te pi ini highlighting HTML te pi don kam ban copy gini pi preview 100 nang pidon kam ban copy gini lada pila copy gini am teman ta suppose lada pi share ini link hi perlok jong pi ngan share ani WhatsApp mo ngan share i perlok jong ngan send le jong hi dengan send jaga ni link dengan check ka point emma kadon bitu dengan check ngan send dengan ni link hang ni WhatsApp na jong dengan check ngala check em teman tangan klik hani Amazon Terlalu klik hani Amazon kan pen ipi kumni dapat pi ini de Amazon te menta pi ini headphone lada ngapai nu headphone dang ne now friend kini headphone lada don ini nu bro ki buy headphone dan ni dengan yo commission kan yo commission de pila ban share video product ro de hani video I hope pila asnyo to lada pi ko aban check earning jong pi klik hani earning coba ban I had desktop mode mo lada pim I had desktop mode nang pim la ada ban tim coba ban I had desktop mode te lada pi klik hatu earning te pin kan pen ipi pai pi ini earning pi ka to earning kan no pila kamai pi pai hatu i page bang pen EPM pai ni home product link promotion tool report help ta mentang I hope pila so to kumno ban kre long Amazon member hania the friend menta I hope pila so to kumno ban long Amazon member hagania
The friend menta I hope pila so to kumnu ban long affiliate member hangni Amazon ngala pan so thoi pi gani video dan lasai ngan upload to video ta hakdo video ngan pesno thoi pi kumnu pila ban kamai ma kumnu pila ban share ni link de jong pi ini de link telada pi ku aban share ini product lo kumnu ban copy ga link ngan pesno thoi pi lasai te so ba ban subscribe ani channel so ba ban share ni video te lada pi tip bare kumnu ban create so ba ban comment. The friend I hope pila so to kumnu ban kamay bisa daga ni Amazon ngala pat so to pi gani video the friend ladapi pai any video do mata nga ko banang friend kuple jibon bapi ay ga po jang pi ban pai any video the friend ladapi so to bare ta pila ban comment na gani video ini pat pim so to pila ban comment dengan sana video ibis pangatana dan I solution ibis pangataro the friend ladapi la pai any video do mata nga ko banang bi friend so ba ban share ni video ipolog jang pinamat live ipolog jang ko ban kamay bisa daga Amazon kiro la ta kumnu ban kamay ngala pat so to pi gani video tapi share ini video ipolog jong pi gila ban tip kumnu gila ban long affiliate member hani Amazon te kumnu ban kamay sa apo Amazon pangataro gila ban tip so ba ban share ini video ipolog jong pi different tapi part like so ba ban like fan tapi like dengan yo jing motivation mangkat video ip daily different so ba ban subscribe different tapi ko ban kamay bisa without investment pila ban check ini video ngala pas so to pi kumnu pila ban kamay bisa without investment itu jadi detail ngala pas so to pi ni ngala withdraw ya bisa so ba ban check ini video different time different kuble chibon